kum zabi pangana kum sangkhat le zanga lai liam to a khan India Rama hian a hun lai zirna in thaber pole Khovela University Hmasa pathum zinga chiar tel thei Nalanda University chu alo ding dai to a tun chuma hian chu Nalanda University chungchang chu kan bi chiang don ani mizoten history mumal po kan la nei ma dai kum edi zalile somnga vela khan India marlam ram chu Gupta Empire anti mai chuan an opa heti hun lai hi India history a chuan apoimo tak zeta achan po heti hun lai hian annun aral muanga ma an son na sa a eile bar zon na le sumle pa ya po minol pui an hausa ema tun lai trong takin an economy asang hle ani heti wang hian Gupta Empire hun lai hi Golden Age of Indian History anti hialani Nalanda University po hi Gupta Emperor Kumar Gupta pakhatna hun laia andin kha ani dai to a heti hun lai hian university ti ming puloma se anthil zir tele an zirna sanzia ngai to in tunlai Khovela University kan tiang hi ani phak nge yani ti hi historian te pomdan ani Nalanda University din ani don hian amun tur an thlang uluk hle ni asoi ani a ngun taka an ngai to hnuwa Buddhist sa khopmun poimo le Gautama Buddha poin voitam tak thu alo soi to na mun chu an thlang ta a chulai mun chu tuna Rajgir Bihar hi ani heng hun lai hi chuan Khovel zirna lam le sakho in zirtir na chu akal kop tlata zirna reng chu sakho in an thununa an zirtir tu te po sakho pui thiam te an ni ber thinani ma se hun laia zirna indang te anglo takin Nalanda University hi chuan sakho in zirtir na lam chau an thurbing velova Khovel thiam na chi sang heng philosophy te mathematics te science te geography le subject tam tak an zir thina tunlaya secularism kan tiang hi an local pui dai to ani Nalanda University hi awang lai chuan aro puin Khovel huwa pa po alar hlea a campus ringot po azau hlea chu campus chunga chuan sakho pui thiam ho omna monasteries tele temple te lecture hall yen em mai baka huan ro pui le hlubik Khovel mun sanga changa an chok lu thingle pangpar chi sang omna te baka an building sim po chu a hun lai Khovela chuan achung nung lor lakani awang lai tak chuan Nalanda University a hian zirlai sing khat vel le zirtir tu mi sang ni vel om reng ang ani a chung zirlai le zirtir tu te chu India mi te chau ni lawin Asia khomol puya ramsang sanga changa kal khom ani hloma tin zirtir tu le zirlai nget te mai baka heng China ram te Korea ram te Japan ram le Tibet ram atang te hian mithiam bik ten zirbing na research teronti in anon tlo fo bok thinani chung research ronti tu te chu olsam takaron kal an ni hau lowa ahun lai Khovel ngai to in kalpo na lir thei soilo kong sim po ala om lowa mani in dap chop tap mewin tlang sang tak le lui thuk tak teron kanin harsat na tam tak pal tlangin anon kal thin ani Nalanda University a lu hi thil ol sam le ol ai tak ani hau lova alu na kong ka pui bera chuan mithiam pui hi an thua chu mi te chuan Nalanda University a zirlai ni du te chu an lo koma zona har sapui le khir khan tak te lo zotin an du to kin an lo chinglet kol vel thina chu tianga an du to ka an kom nuwa tlingle thatok nia an hriat te chau chu Nalanda University a hian anin ziak lut thei ani harsatna tam tak pal tlanga helai mun run thleng thei
ma se Nalanda University a lutlak nia ngai lo beidonga hole tapo mi sang tel fe an omani anti thin Nalanda University larchan em le adang lambik na chu kan soita kang khan a hun laya zirna indang te ang lawin khovel thiam na chi sang an zir tel hi ani a heng hun laya zirna in chu sa khuana nen a inzom tlata an sa khokal phung le nun phung te an zir ber thina ni Nalanda University ero hi chu chutiang chu ani velawa khovel thiam na chi sang damdoi lam thiam na te vansang chanchin te le thule hla thlengin an zir thin ani tin thilchin chia tlak tak pakhat chu Nalanda University hun lai hian in hnial fiam debate kan ti mai hi an lo ching dai to a hun lai ngai tua chuan an zir dan le zirna kal phung hi achang kang tak zet ani Nalanda University in an larpui em pakhat le chu an library hi ani bok a hun lai khovel mai baka tun lai khovel ne na khai khin po in Nalanda University library hi khovela library lian le ropui berpol alani phak renga an library chu building pakhat mai nilovin building lian tak pathum lai ania chung in lian tak te chu a chhonga sak ni in a chhong sang ber chu chhong ko la ya sang ani nge ani chung building lian le ropui tak a chuan khovel mun sang atanga an chok khom le khabu tha le thuziak ropui tak baka lemziak ropui le hlubik te an kol khom ani he library ropui le hlutak hian asia khomol puya zirna le thiamna thanzel na konga atho hlok le ani Nalanda University a hian zirlai sing chuanglai omma se zirlai ro pui bik le chinchia tlak bik an om ve boka chungzing ami chu wanjang hi ani wanjang hi Nalanda University alu turin China Rama changin aron kalwang wangani ama hi Buddhist pui thiam ani a an chong Chinese chong chuan Buddhist sa kho zirtir na chu zirtur atlem hle baka a chun te po a hriat bel ne to awangin hriat bel zel le thiam bel zel a chak na chuan Nalanda University aron hruai thlengta ani tunlai angin in kalpo na kong tela hek lo mani kong in dap chop tak mevin China Rama changin India ram aron luta thilawa ruangin atheng ani ber mai ma se huanjanga chu zirlai thiam theile thokrim em mai ani a hun lai zirti tu thaber berte bula a hanzir che chu nuam ati in ahlim ema Nalanda University a zirlai to zong le lo zel tur thleng po a thaber te zingamia a invor chhota ani huanjanga hian Nalanda University chungchang hi ziaka mumal takada thatna chang alo hrelau maya ani zara hian tun thlengin he University chungchang hi kan hriat thei pha ta ani Nalanda University thanchau nan le mason na phena mi poimo tak te chu ahun lai zela an lal te hi an nibok ome India ramalal te khan zirna le thiamna an ngai sanga Nalanda University tanpo hian an tangkai tak zetani sumle pai mai baka ram te an pek bela tin chumi mai baka zirlai ten zalen takle thamuang taka an zir theinan ven him na an thok thin bokani abik takin Pala dynasty hunlai in Nalanda University chu athang na sa hle ani chutianga an lalten an thlop that awang chuan Nalanda University hi kumza sari chuang zet khovel zirna thaber pol ani theipha ani ma se khovela hian ma hian chatuan adai si lawa Nalanda University po chuan a hun top a theng chho ve ta ani
kum zabi som pahnih na chawa chuan indo le in run chu aron hluar chhol le a kum sangkhat za somkwa le pathuma chuan India marlam rampo Muslim lal ro thap le huaisen zet mai Bhaktiyar khilji chuan aron runa atne tamaya Bhaktiyar khilji asipai te chuan Nalanda University chu ahlutna le ro puina hrelek lo chuan an ngaisa a building te an hala zirlai le zirtir tu te chu a then an thata a then sala an man boka ma se chungzong zong aya poile ui bermai chu an library an hal sakhi ani le khabu hlu le ro ting tak tak ma sang chanchin zia na te chu mi khapkar leka meiwapa an changzota ani an soidan chuan he library kang hi arap thak em maya me sang tam tak atang poin a hmu thei ba ka thathum chuang lai akang ani anti chutianga run ato hnu chuan Nalanda University chu zoin alo tham ralta a chutiang zirna ro puile hlu chu he khovela hian thina ni ti po miten an thei ngil ta hial mai kum zabi som pakwana a thil hlui lam zirmi archaeologisten Nalanda University mun hluile asul nu te an lai chu atang chuan Nalanda University hi alo thin nge ya ahun lai ngai to in khovela zirna in ro pui berpole chuan berpol ani thin ti chu an nem nget ta ani Nalanda University su nu le kangbang te chu Nalanda Mahavira antia vonchat ania khovel mun sang atangin tlo tu sangtam tak anei reng thin ani tun hnaia hian sarkarin he Nalanda University hi thar thole tumina be me ka khovel mun sang atangin zirlai te po in anbo hle to ani ma se mana Nalanda University angkha anile pha ka ngem ti zo na chu hunin ala khilang chu ti bakin ala chan thei tari lo ani